A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hailati adikdi. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Haruna wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni bi jawdatil fahmi wa suratil hibdi warzuqnil hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabata dhihni wal aqli wal hilmi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'du, ibu-ibu anu tos lalingih di madrasah, alhamdulillah urang sadayana walaupun tak acan kumplit tiasa riung lumingkung pamprok jonghok patepang wajah merebayaksa di madrasah dina raraga pangaosan anu rutin kurang sadayana tiap-tiap dinten Ahad di kawitan tabuh salapan kurang samudayana di sarumpingan, kurang samudayana di lalinggihan. Sata acan jisim abdi nguningakeun naon rupi anu bade diuningakeun dina pangaosan ayeuna langkung tipayun sangkan langkung berkah ieu tempat langkung berkah pangaosan urang sadayana langkung berkah ilmu urang sadayana mangga urang kawitan heula ieu pangaosan ku tawasulan dupi anu bade diaoskeunana dina tawasulanana nyaeta aosan anu ieu aosan teh ku urang sadayana wabil khusus sapanjang sasih saum diaraos ku urang sadaya anu mana rupi anu diaosna kahiji ngaoskeun syahadat sholawat anu rupi syahadat sholawatna sakumaha eta dina seratanana manawi cekap nyaeta ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Engke urang aos sasarengan etanganana mah urang bagi-bagi wae sinareng waktos ngaosna. Dilajeng ku ngaoskeun istighfar anu rupi istighfarna nyaeta hiji astaghfirullahal ghafurur rahim. Dilajeng ku istighfar nu kadua nyaeta astaghfirullahadzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal asam.
Dilajeng ku istighfar anu nomor katilu anu rupi istighfarna nyaeta astagfirullahalazim Rabbi as'alukal ilma wa a'udzubika minal jahli. Dilajeng ku istighfar anu kaopat anu rupi istighfarna nyaeta astagfirullahalazim Rabbi as'alukal ghina wa a'udzubika minal faqri. Dilajeng ku istighfar anu nomor ka genep nyaeta astagfirullahalazim Rabbi as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Dilajeng deui kana istighfar anu nomor katujuh anu rupi istighfarna nyaeta Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dupi etangan istighfar masing-masingna urang nyesuaikeun sinareng waktosna. Dina sabada ngaos istighfar anu 7 rupi neme dilajeng ku ngaoskeun surat Al-Qadar. Atanapi anu ku urang sok disebat deui ku surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr jeung saterasna. Sabada ngaoskeun surat Al-Qadar dilajeng ku ngaoskeun doa surat Al-Qadar. Anu rupi doana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa yaktafi an jami'i khalqihi wa la yaktafi anhu ahadun min khalqihi ya ahadu ya man la ahada lahu in qata'ar raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa saddatit turuqu illa ilaika ya giasal mustagisin kurung buka kurung tutup ngaoskeun agisni 7 wangsulan. Liqadai hajati min kasbil ulumi syar'iyyatin nafi'ah hibdiha wa fahmiha wal arzaqi wad darahimil katsirah al ajal al waha asa'ah bihaqi hadis surah. Sabada ngaoskeun anu neme dilajeng ku ngaoskeun sholawat. Sabadana ngadoa dilajeng ku acara ngaosna. Taku jalaran kitu mangga ayeuna urang persiapan sasayogian kanggo ngalaksanakeun tawasulan heula anu diaosna anu neme teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikatil muqarrabin wa tabi'in ila yaumidin wal khulafir rasyidin min sayyidina Abi Bakri Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum wa ila arwahil arbaatil aimatil mujtahidin wa muqalladin fidin wal ulamil amilin wa fuqaha wal muhaddisin wal qur'an fasirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin khususan li hadrati Imam Syafi'i wa Imam Maliki wa Imam Hanafi wa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum wa ila arwahi sadatina ahli mala wa subaikata wal baqi wa matil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa ila hadrati jami'il awliya'il abdal wa anjab wal aqtab wal akhyar wal awtad qaddasallahu sirahum wa ila hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala dawil karamah wal barakah fid din wad dunya wal akhirah khususan li hadrati sultanul awliya wa qudwatil asbiya sayyidi syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasahu sirahal aziz wa sayyidi Sabil Hasan Asadili qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Ahmad Atijani qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Muhammad bin Yusuf Asanusi qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Ahmad Arifai qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Ahmad Abdul Ali Boni qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Ahmad bin Idris qaddasallahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Muhammad bin Masih qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Imamul Ghazali qaddasahu sirah aziz wa sayyidi Syekh Sulaiman Al-Jazuli qaddasahu sirah aziz
wa radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il auliya ilahi ta'ala wal ulama wa jama syaikhi wa satidi wal mu'alifin wa musannifin khususan li hadrati jami wali sanga wa sultan maulana Hasanuddin Banten wa sultan maulana Mansuruddin Cikoden Banten Syekh Dawud Cikondang Labuan Banten Syekh Nawawi Tanara Banten Syekh Asnawi Caringin Labuan Banten Syekh Husein Carita Banten wa khususan Sabul Karomah Cileles yang dalam Samsudin, yang dalam Datu Faduni, wa khususan Sahibul Mu'alif Al-Bajuri Sayyid Ibnu Qasim Al-Guzah wa Sidi Sayyid Ibnu Qasim Al-Guzah wa jam mu'alifi radhiyallahu anhum wa ila hadrati khususan Mama Kiai Haji Syirajuddin wa Ma Abdurrahman wa Mama Utsman wa Ma Cece Muhammad Hambali wa Ang Muhammad Yamin Kiai Haji Rahmatullah Kiai Haji Tubagos Abbas Syarsuddin Mama Jajang Mama Syadili Mama Syatibi Mama Kurtubi Ang Nuh Ang Baden wa khususan Mama Ahmad Sujai, Sayyid Hasan Mustafa, wa khususan Kangjeng Syekh Abdul Muhib Famijahan, wa khususan Kiai Ahmad Jainuri, wa khususan Abuya Muhammad bin Alawi bin Abbas Amaliki, wa khususan Abuya Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Amaliki, wa khususan Kiai Haji Taifur Mawardi, wa khususan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa auladatina wa jadadina wa jadatina wa amamina wa akhwalina wa khalatina wa jami' aqrabaina wa hibaina wa jami' haqquna alaina wa jami' midana bi khair khususan ila ruhi mangga dilibade ngintunan sepuh Abi Haji Waryadi bin Fahmi wa Umi Hajah Jumanah wa khususan sadaya jamaah ngawas ibu-ibu bapak-bapak ahli manaqiban tatamu kawalas wikas Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa ila hadrati ruhi jami'in nasi al mudhibuna anta tubu alaina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Astaghfirullahal azim. Rabbi as'alukal ilma wa a'udzu bika minal jahli. Astaghfirullahal azim. Rabbi as'alukal ilma wa a'udzu bika minal jahli. Astaghfirullahal azim. Rabbi as'alukal ilma wa a'udzu bika minal jahli. Astaghfirullahal azim. Rabbi as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Astaghfirullahal azim. Rabbi as'aluka jannah
وأعوذ بك من النار أستغفر الله العظيم ربي أسألك جنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من هو يكتفي عن جميع خلقه ولا يكتفي عنه أحد من خلقه يا أحد يا من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثني 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 لقضاء حاجتي من كشف العلوم الشرعية النافعة ابتها وفهمها والأرزاق والدراهم الكثيرة العجل العجل الوحى الساعة بحق هذه السورة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله سلام الله على المختار عند الله محمد بن عبد الله وأهل البدرية الله رحمة الله سلام كان بpilihan Allah Muhammad putra Allah jeung ahli badar ya Allah ilahi qatawat bikalikul pakun li'idama bi ahlil badariyah Allah tawasulka Gusti Allah mugi sadayaka Gusti sing enggal baku ahli badar ya Allah oh ilahi faghfiril bawatu wastuliyal bawa farijaniyal babi ahlil badariyah Allah ampura dosa tina aib sing di satina bingung jantan ngaku ahli badar ya
rifil kaida minasyaitani wal darud alaihumu dabi ahlil badri Allah abdi gusti baliyarkan tina udaya syaitan antola kabe sing jauhkeun ku ahli badar ya Allah ilahi wa fini rizqa wa ablil ilma wal haqa wa husnaki wal khulqa bi'an ya Allah rizki abdi ditekapkan sareng ilmu manfaat ke sareng akhlak disahkeun ku ahli badar ya Allah ilahi wa dini sirah wa azini laka ukra kaza waqtim liyal khaira bi alil badri ya Allah mugi maparin hidayah jauhkeun tina ala akhirna husnal khotimah ku dar ya Allah ilahi wajzi'an kulli nabiyan khatimah rusli salatan tujimin bi ahlil badri ya Allah mugi dibalas ku Gusti saban jamaah anu kana bi utusan Allah ku ahli badar ya Allah salat salam nu tami tetap kara tuning jalmi bil an pake wo abdi iku ahli badar ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi